Karađozbegova medresa je u posljednjih 20 godina postala jedna od najprestižnijih srednjih škola u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Rezultati koje ostvaruju iz godine u godinu doprinose da se učenici još u ranim razredima osnovne škole poistovjećuju s njom i priželjkuju biti njeni đaci. Želim da kažem za početak da se poselamim i da kažem da sam ja oduvijek imala želju da upišem medresu, jer smatram da je medresa zaista posebna škola. Ima nešto na čemu bi joj mogle pozavljeti mnoge druge škole. Prije svega pruža izuzetno temeljito znanje iz svih predmeta, kako društvenih, odnosno opštih predmeta koje mi svakako izučavamo, ali tako i vjerskih koje sam ja oduvijek željela izučavati. Ali to, ono što posebno krasi medresu, jeste da kao škola, pored obrazovnog dijela, svakako da utiče na stvaranje svojih učenika i formiranje svojih učenika u samostalne, uspješne i temeljite osobe kroz cijeli život. Svakako da osim nastavnih aktivnosti imamo i mnoštvo vannastavnih aktivnosti gdje se daje prilika svim učenicima da dodatno poboljšaju sve one stvari, odnosno sve one talente koje imaju i sve svoje afinitete prema mnogim vannastavnih aktivnostima. Također, tu je još jedna velika dragocjenost naše škole, a to je da sam i ja kroz 2 godine svog školovanja upoznala mnogo svojih vršnjaka iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i iz drugih zemalja poput Njemačke, Luksemburga, Turske, jer su to sve zemlje odakle nam dolaze naši učenici. Svakako da mi je velika čast i zadovoljstvo i ponosna sam što sam učenica najstarije odgojno-obrazovne institucije u Hercegovini, a evo danas svakako kroz godine rada, unapređivanja, ujedno i najmodernije. I stoga bih za kraj preporučila medresu svima onima koji razmišljaju šta upisati u srednju školu, šta odabrati. Preporučila bih medresu jer smatram da nema dvoumljenja oko škole prožete pravim životnim vrijednostima kao što je medresa. Učenici Karađozbegove medrese ni na koji način ne potcijenjuju rad i obrazovanje u drugim srednjim školama, ali ni za šta ne bi mijenjali iskustvo koje stiču tokom 4-godišnjeg školovanja. Prije svega, kada sam nalazio se na toj raskrsnici koju školu upisati, imao sam mnogo škola tu u Mostaru, ima druga gimnazija, medresa i sve ostale škole, ali kada je medresa došla na predstavljanje u moju školu, shvatio sam da ona pruža sve ono što druge škole teško mogu u toj mjeri pružiti. Prije svega to obrazovanje. Jer pored svih obrazovanja vjerskih predmeta, imamo kvalitetno obrazovanje iz matematike, fizike, hemije. A također i poslije završene medrese ne ograničavamo se samo na vjerske fakultete, već možemo ići i na medicinu, elektrotehniku, mašinstvo, a dosta naših učenika odlazi inozemstvo kao Turska, Njemačka, Austrija i veliki broj tih učenika. Posebno me se dojmilo to zajedništvo između učenika i profesora, jer ovdje, tako reći, imamo internat i u njemu stanuju učenici iz raznih dijelova Bosne i Hercegovine. A kako Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih zemalja. Bili su tu iz Luksemburga, Turske, Njemačke i međusobno se upoznajemo i dijelimo sve svoje životne trenutke zajedno s njima. I u našoj medresi zaista može reći ona poslovica svi zajedno, jedan za sve. Jer smo u svakoj situaciji bili zajedno i proživjeli smo sve trenutke zajedno i sve dijelimo. Odgojni proces Karađozbegove medrese najprije počiva na kuranskim porukama i svakako sunetu poslanika Muhameda alejhiselam. On u internatu Karađozbegove medrese traje 24 sata jer je u nas u internatu uvijek nekako živo zbog toga što u svakom trenutku možete naći učenika koji ili uči neke nove lekcije ili ponavlja u nekim večernjim satima stranice Kur'ana ili se priprema za neke druge vannastavne aktivnosti. U svim proteklim godinama Karađozbegovu medresu pohađali su učenici iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i mnogih drugih država, što predstavlja i možda otežavajuću okolnost ili specifičnost u odgojnom radu Karađozbegove medrese. Trebaju se izjednačiti te neke razlike, pa i porodične, neke druge odgojne, kulturne, vjerske, jer učenici dolaze sa i nedovoljnim poznavanjem vjere, nedovoljnim poznavanjem škole koju pohađaju, ali u toku svog boravka u internatu oni se izgrađuju u zrele ličnosti i za 4 godine postignu se odlični rezultati sa učenicima zbog toga što smo i mi u odgojnom dijelu rasporedili
grupe i svakom odgajatelju dali po jednu odgojnu grupu kako bi bilo lakše raditi i izgraditi naše učenike koji borave u internatu Karađorđebegove medrese uz zrele, vrijedne i ličnosti spremne za društvo i zajednicu u koju će kasnije nakon školovanja u Karađorđebegove medresi izaći. U svom radu i programu svaki učenik Karađorđebegove medrese ima priliku da se realizira shodno svojim specifičnim orijentacijama i sklonostima. Biti njen učenik svakom od njih pričinjava zadovoljstvo, a biti učenik generacije je cjeloživotni ponos. Nije teško nositi tu titulu, mislim, ja se ponosim sa tim što sam ja upravo učenik generacije te škole, učenik generacije moje medrese. Volim kazati često da je medresa jedna od škola koja se izdvaja od svih ostalih po jednoj specifičnosti, a to je specifičnost da medresa ima dušu. Dakle, učenici kroz medresu žive. Medresa se živi kroz život. Mimo tog školskog dijela, tih obaveza školskih, ja se trudim da budem aktivan u van nastavnim aktivnostima i u tom mom životu van škole. Član sam mnogih tih nekih nevladinih organizacija i čak sam i u upravnim odborima i mnogih tih organizacija, Vijeća mladih grada Mostara, Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Karađorđebegova medresa u Mostaru je najstarija odgojno-obrazovna ustanova i ona podjednako trudi se pružiti svojim učenicima i odgoj i obrazovanje. Kako profesori to čine kroz nastavni proces, tako se i odgajatelji trude da kroz odgojni proces ponude nešto više učeniku koji dođe u Karađorđebegovu medresu, odnosno da ga izgrade u moralnu i zrelu ličnost za ovo vrijeme i za ono vrijeme u kojem će on živjeti. U internatu Karađorđebegove medrese radi 16 odgajatelja, 8 u dnevnoj smjeni i 8 također u noćnoj smjeni na čelu sa upravnikom internata koji se brine da to sve bude kako treba, odnosno da se riješe i neki problemi koji se pojave u samom tom odgojnom dijelu, da se učenicima ponude neke aktivnosti u odgojnom dijelu mimo ovih redovnih nastavnih ili nekih van nastavnih aktivnosti u koje su uključeni učenici Karađorđebegove medrese. Karađorđebegova medresa prije svega je srednja škola prepoznatljiva po izučavanju islama kao sistema životnih vrijednosti. Učenje i proučavanje Kur'ana je ideja vodilja cjelokupnog nastavnog plana i programa. Učenici se nerijetko odlučuju da tokom školovanja nauče Kur'an na pamet. Prije dolaska u medresu moje znanje prema Kur'anu je bilo veoma malo. Nisam znao svega 3 sure. Znao sam samo čitati to na slogove. Međutim, kada sam došao u medresu, imao sam veoma dobro profesore kirajeta, naš profesor Kora Hafiz Armin Abaza, koji nas je učio pravilnom izgovaranju i posticao nas na redovno učenje Kur'ana i da ćemo redovno učenje Kur'ana moći usavršiti naše učenje Kur'ana. I to sam i radio i sve dok nisam stigao do tog levela da mogu bez problema učiti Kur'an, znači bez slogova. I kada sam to dostigao, počeo sam sa učenjem hifza. Prije medrese sam uvijek bio u dilemi, nisam razumio hafiza. Nisam mogao razumjeti nekog čovjeka što može zapamtiti 6 stranica na pamet i da to može uvijek proučiti. Znači, to nisam razumijevao. I u medresu sam odlučio to u 2. razredu da počnem s tim učenjem. I kad sam krenuo, u Kur'anu je rečeno وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Znači, mi smo vam Kur'an učinili dostupnim za napamet da možemo naučiti i pouku, pa ima li ko da bi tu pouku primio. Znači, u Kur'anu je već navedeno da kad krenemo na taj put da će nam Allah olakšati to. I mene Allah olakšao to. Kad je to već jednom krenuo, onda to ide. Međutim, svaki put ima, to je put, težak je put, to mogu reći. Zahtijeva mnoga odricanja, mnogo vremena. I na tom putu ima mnogi uspona i padova. A najbitnije je da se, kad se padne, da se vrati što jači. I evo, hvala Bogu, Allah me počastio time da sam naučio njegovu knjigu na pamet, ali to nije još završeno. Naprimjer, mi kad naučimo Kur'an na pamet, ne možemo sad reći, završeno, ostavit ću Kur'an na policu i to je to. Kur'an je velika odgovornost. Kad ga završimo učiti na pamet, to treba održavati
ponavljati svaki dan, da se to ne zaboravi. Jer je to jedan najveći grijeh koji se može desiti, da zaboravimo ono što smo naučili, a posebno za hafiza. Medresa nama zaista pruža izuzetne uslove što se tiče sportskih takmičenja. Odvija se fiskulturna nastava u dvorani u Sjevernom logoru i mi smo jedina škola koja u tako jednoj kvalitetnoj sali obavlja fiskulturnu nastavu i naravno zbog toga rezultati ne izostaju. Ove godine smo bili prvi na krosu, drugi na atletici i treći na košarci. A pored toga i na rijacetovom takmičenju, takozvanom medresijada, u kojem tu budu većina sportova, atletika, košarka, stoni, tenis, šah. Osvojili smo drugo mjesto u ukupnom poretku, što je zaista jedan kvalitetan rezultat s obzirom na konkurenciju. Učenici medrese koji borave u internatu postignu određene rezultate i pomake tokom svog boravka u Karađorđebegovoj medresi zbog toga što sa svih tih strana i sa kuranskim porukama i sa sunetom poslanika Muhameda alejhiselam i svim ostalim porukama koje im trebaju za vrijeme u kojem će oni živjeti, odgajatelji ih nadograde, izgrade i pošalju kao zrele i kompletne ličnosti u svijetu koji oni istupaju poslije školovanja u Karađorđebegovoj medresi. Oni se izgrađuju u različitim segmentima i svakako mnogi dobiju ono što možda nisu imali kada su došli u Karađorđebegovu medresu zbog toga što im to u određenim trenucima nisu mogle ponuditi njihove porodice ili njihovo okruženje u kojem su živjeli do dolaska u Karađorđebegovu medresu, a kasnije to nađu sve na jednom mjestu u internatu Karađorđebegove medrese i izgrade se za život poslije školovanja u Karađorđebegovoj medresi. Rekao bih da učenici u Karađorđebegovu medresu dolaze sa suzama u očima zbog toga što se rastaju od svojih roditelja kada dolaze u Mostar i počinju svoje medresansko školovanje, ali opet nakon 4 godine provedene u internatu Karađorđebegove medrese gdje s nekim dijelite i posljednji zalogaj toga što imate, izradite se i zavolite se i to zajedništvo ostane za cijeli život i opet kada završavate Karađorđebegovu medresu iz nje pođete sa suzama u očima i na licu zbog toga što vam se teško rastati sa tim prijateljem s kojim ste boravili 4 godine i svakako sa odgajateljima i profesorima koji su sigurno bili drugi roditelji svima njima. Čini mi se da Bošnjaci ovog prostora, bosansko-hercegovačkog pa i šire, imaju jedan odnos naspram svog života što su uvijek korak u miru ili unazad, a nikako korak naprijed ili dva. Rijaset islamske zajednice 2000. godine nakon rušenja Ferhadije džamije u Banja Luci 1993. godine 7. maja proglasio 7. maj danom džamija. I to je sjećanje i to je događaj koji je potresao svakog pojedinca, svaku vjerničku dušu, pa je izazvalo i reakciju jer u Banja Luci, šeher Banja Luci, tako trebamo govoriti, nije bilo agresije, nije bilo ratnih dejstava, nije bilo ni granatiranja ni bombardiranja, a svi 16 džamija je porušeno. Takva je slika i u Trebinju. Sve ono što je povijest Bošnjaka i što je vrijednost tih dobrih ljudi došlo je u fazu rušenja. Ne samo Banja Luka i Trebinje, nego i drugi gradovi. Onda je Rijaset islamske zajednice donio 2 odluke. Prva odluka je da se 7. maj ima obilježavati kao dan džamija u znak sjećanja na porušene džamije u agresiji 1995. godine.
I ta odluka je na snazi i ona se provodi i o njoj se govori, kao što vi to znate. Bilo, evo, tribinama, bilo medijima, bilo saopćenjima, bilo hudbama. Druga odluka je bila da se na svakom mjestu gdje je bila džamija mora sagraditi i treba sagraditi džamiju. To vi najbolje ovdje svjedočite u Stocu. Vidjet ćete tu parking gdje nemate džamije. Odluka vaše zajednice, odluka našeg džemata je bila da tamo gdje su god džamije porušene, one se imaju sagraditi. Imali smo materijala, imali smo mogućnost da govorimo o danu džamija, o potrebi, dok se nisu džamije obnovili. Sad se postavlja pitanje kako obilježavati dan džamija u Banja Luci, u Stocu, u Trebinju ili nekim drugim mjestima, kad su džamije u Banja Luci obnovljene, džamije u Stocu obnovljene, džamije u Trebinju obnovljene. Mi mislimo da unutar realnosti i sagledavanja ukupnog života i otvaranja procesa aktivnog djelovanja islamske zajednice ne možemo više zaustavljati na tom događaju rušenja džamije. Mi mislimo da trebamo ući u proces obnove džemata. U Banja Luku dođete, imate 16 džamija. Kad uđete u džamiju, po mjesec dana niko ne ulazi u džamiju, jer ima imam koji obnaša dužnost u 4 džamije. I ja sam neki dan, na dan džamija u Banja Luci, kazao da je džemat, banjalučki džemat, poput roja koji je izišao iz košnice i nije ga niko uhvatio. Taj roj se raselio u Kanadu, u Ameriku, u Europu, u Australiju, u Novi Zeland i to su ljudi, džemat, koji je nestao u prostoru Banja Luke. Vjerovatno ćete vi kazati da je slična slika u Trebinju, ali ćemo kazati da nije slična slika u Stocu, zato što ste vi tu. Šta je osnovna zadaća predstavljanja islama? Mi imamo sad jednu tendenciju grubog predstavljanja islama, radikalnog predstavljanja islama i mi mislimo da je Resul Ema Husein Efendija potpuno u pravu kada kaže misiju islama zadržati u rukama kompetentnih ljudi. Misiju islama, ulogu tumačenja islama zadržati u rukama kompetentnih ljudi. I on kaže, ne novi islam, nego tumačenje islama u novim uslovima i okolnostima. Mi mislimo da su novi uslovi i okolnosti za nas sada govor o džematu. Dolazeći u vrijeme poslanika, islam dolazi kao novi koncept, kao novi pristup, kao nova ideja, kao nova civilizacija, kao nova radost ili naznaka tumačenja suštine čovjekovog života. U tom kontekstu mi mislimo da džamije jesu simboli i oni jesu duhovna gnijezda vjernika muslimana, džamije. Ali su zato džemati duhovni zavičaj vjernika. Svako od nas ima svoj fizički zavičaj. Gdje je rođen? Odakle je ponikao? Koje mu je prvo mjesto spoznaje ovog svijeta? Naš duhovni zavičaj je onaj džemat u kom smo mi rođeni, u kom smo se mi etablirali i taj džemat nas povezuje sa džematom ummeta u Mekki. Zato se mi kroz džamije, okrećući prema kibli, uvezujemo u džemate ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. U tom smislu vjera, srce vjere čovjeka je epicentar. Epicentar. Znači, vjera čovjekova je u srcu. A čovjekova vjerska organizacija je, vjernička organizacija je u džematu. Islam je vjera kolektiviteta, džemata, za razliku od kršćanstva, koje je vjera individualiteta. Ne može musliman biti muslimanom, a da nije u džematu, da nije džemat, da ne pristupa svom džematu. Jer imaju ibadeti koje vjernik mora obavljati
u džematu. A mjesta gdje se obavljaju su džematski ibadeti su džamije. Ima i hadis Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji kaže džuilat liyal ardu mesđidan tahura. Meni je zemlja učinjena kao mesdžid i nema tu dileme. Mi vjerujemo da je to tako, ali mi imamo formu organizacije, a najsnažnija forma organizacije je unutar džemata gdje mi imamo svoj odnos naspram džemata. Cilj formiranja džemata, i samo da podsjetim, cilj formiranja džemata je izvršavanje ibadeta. Pod 1, 5 dnevnih namaza, džume, bajrama i ostalih aktivnosti. Drugo, podučavanje vjere. Znači u džamiju se ide da se spozna, da se nauči. I treće, džemat je okvir za zaštitu svakog pripadnika džemata. Džemat kao institucija, nemojte misliti da je to najniža organizaciona jedinica. On je temeljna i polazna organizaciona jedinica vjernika. Znači od džemata počinje sva aktivnost. Džamija nije sama sebi svrha. Džamija nam je potrebna za život džematski. I u tom smislu kretanje džemata od doba Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem je u kontinuitetu. Gašenje džemata je nestanak vjere u prostoru. Džamije imaju u Banja Luci, ali nemaju praktičnih vjernika. Znači, agresor nije želio samo porušiti objekte. On je želio raseliti one koji koriste to objekt. Znači, nije cilj objekat, cilj je vjernik, cilj je čovjek. I mi mislimo da u našem budućem radu moramo podmladiti džemat. Prvo moramo afirmirati džemat kao našu vrijednost. U islamskoj zajednici ćemo pokušati da animiramo neke vrijednosti, a jedna od tih je i ovaj razgovor noćas o džematu. Drugo, ako je ovo džemat ovog dijela čaršije, mi postavljamo pitanje ko će naslijediti ovaj džemat koji sad postoji. U džemat moramo uključiti mlade puno više nego što je sada. Otvoriti prostor. Moramo uključiti žene. One jako dobro mogu organizirati svoje aktivnosti. I islamska zajednica insistira na tome da se unutar džematskog odbora razvijaju ti sadržaji koji će ponuditi različite aktivnosti za našu omladinu, edukativne, humanitarne, sportske, ekološke i sve druge vrste aktivnosti gdje će omladina živjeti taj svoj džemat i svoju zajednicu. U tom smislu doćemo do situacije da u Bosni i Hercegovini postavljaju pitanja formiranja paradžemata ili džemata koji nisu u smislu organizacije transparentni i nisu u tradiciji našeg prostora. Da bi džemat funkcionisao i da bi imao svoju suštinsku iskorak ili izrečaj ili refleksiju, on može biti legalan i legitiman. Legalan džemat je onaj koji ima svoju skupštinu i koji izabere džamijski odbor. To je na izborima, demokratsko pravo. To je legalno. Ali legitiman je džemat, onaj džemat u kome imam dobije dekret muraselu od Rejsul Leme. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. U moru mnogih poruka koje dobijamo od roditelja, rodbine, prijatelja, poznanika, učitelja, profesora i svih ljudi koje sam sreo u životu ili čitam neke njihove knjige ili radove, poruke, odnosno citate, ajete ili hadise koji me pokreću, koje držim u životu kao neke najbolje poruke za ostvarenje svojih ciljeva, crpim iz Kur'ana. Najbolja poruka, meni najupečatljivija jeste festebiqul khairat u dijelu jednog ajeta u Kur'anu koje se može prevesti na više načina. Međutim, meni je najbolji prevod te složenice, te rečenice, možemo reći, takmičite se u dobru. Dakle, u čovjekovoj prirodi od samog rođenja
jeste od samih početaka, od samog našeg početka na ovome svijetu, kada želimo da prohodamo, bebe se takmiče koja će prije prohodati. Dakle, od samog rođenja čovjek se takmiči sa drugim čovjekom ili čak sa svim ljudima na zemlji. A Allah dželešanu u Kur'anu nam daje jednu od najjačih poruka za ostvarenje naših ciljeva. Dakle, takmičite se u dobru. Znači da kada danas uradimo neku dobru stvar, odmah je zaboravimo i zamišljamo kao da smo na nuli. Tako da bi odmah imali motivacije da radimo neku drugu stvar. Također, pošto vidimo da se oko nas svašta nešto dešava, da ima puno nepravde i da ima puno nekih kradljivaca, lažova i tako dalje, znači Allah dželešanu ne želi nas prepustiti tome. Dakle, da ta nepravda nadvlada pravdu. Allah dželešanu je obećao da će pravda nadvladati nepravdu, pa nam u Kur'anu veli وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Dakle, ne žalostite se i ne gubite hrabrost, vi ćete pobijediti u istinu ako budete pravi vjernici. To je također jedna od poruka Allaha dželešanu. Dakle, ne smijemo se žalostiti na sve što se oko nas dešava. Allah će to sve da sredi. Mi se samo trebamo truditi ka svom cilju, kao što je rekao festebikul hajrat, da se takmičimo dobro. Također, dobročinstvo prema roditeljima. Ja neću sada navoditi neke primjere koje viđam, nego ću navesti svoj primjer. Ja kada sam dobar prema roditeljima svojim, poslušan, odmah mi u životu sve ide. Međutim, kada im nisam baš toliko poslušan, odmah mi nešto koči u životu. I puno puta dok nisam odrastao, dok nisam sazreo, to nisam dobročinstvo prema roditeljima, odnosno nedobročinstvo prema roditeljima, nisam povezivao sa događajima u životu. Međutim, sve kako starim, kako odrastam, kako sazrijevam, to vjerujte da je povezano. Još nešto. Kako se mi ponašamo prema svojim roditeljima, tako će se naša djeca ponašati prema nama. Dakle, knjiga koju će ispisati djeca, naša djeca prema nama jeste ono šta mi pričamo prema našim roditeljima. Zato se trudimo da naša knjiga i dobrih dijela, ali i knjiga dijela naše djece bude lijepo ispisana.